unamwegene sowe ondako inyetige enseyende mambiengia gitaro moche werabu mambiengia unamwegene sowe ondako wanchakwae inyetige enseyende mambiengia. Amen. Thank you. Na kimogo motebia. Mambiengia emambia yoko semeria. Kwa ya nere yarwa pastor akunye kwebanga because of the sermon. Kwa ya nere yarwa sironga on behalf of our professor Ruben Marwanga. Kwa yelinga yere so that teto konyo gotera kindly. Kwa ya yarwa sironga. Eminyoke gocha ba chabagenda sironga bakumienga bago terega na bekoro kyanga ba represent kabisa. Thank you so much. Mgongo goro voting easy viti igasi chikamera chire. If you are not a member of the counter assembly, an MCA, naomba usimame, you find a place, you sit ege koraba gani nigo bagen reto gocha, and those chairs igo chire preserved. Eye nige koro kwa Siboima Church Choir kurwa igalia orogongo rwa sironga ensemo ya Nyamira nigo bagutusenyo gotera chingi ekanisa gendete kwebanga. Pastor Ronald Mongare oyore boigo the district pastor asoro gongoro rwa Nyabioto district na che erinda aliganie the pastor oyora toretere lingana asiri tukolia lero. Ariko sabe kwaya musiko cha busigaiga muchukuskucha spread kidogo elinde nalimokoroka na via mono. You take it over. Chinga kitwaike iwachire chomoelio omanene tata ngangale koirana atorusenseye yatogende gotimoka asekeria chete watoroseria. Chinga kitwaike iwachire chomoelio omanene tata ngangale koirana atorusenseye yatogende gotimoka asekeria chete watoroseria. Erotora ike omonchoria osayoni amaraira makweli mbikobao natora nena wanchobalia wasirete natomenye amono monene Yesu. Erotora ike omonchoria osayoni amaraira makweli mbikobao natora nena wanchobalia wasirete natomenye amono monene Yesu. Nakweria buchire nchara waiwa chisegi Nibasofano ya itira bange Sironga kona teke biri wana Nyamira Ebyo mabya bakorira bange Nakweria buchire nchara waiwa chisegi Nibasofano ya itira bange Sironga kona teke biri wana Nyamira Ebyo mabya bakorira bange Erotora ike omonchoria osayoni amaraira makweli mbikobao natora nena wanchobalia wasirete
natamenye amono monene Yesu Ketora ike omocho ya Sayoni Amaira makweli mbikobao Natarane banchabaria basirete natamenye amono monene Yesu Monene tatarini Bonoreirane otorusenseye igayogosomba Oyo mitonjore kero yesakoirana Tasinatogende nkagotimoka Omonene tatarini bonoreirane Otorusienseye igayogosomba Oyo mitonjore kero yesakoirana Tasinatogende nkagotimoka Pero toraike omochoria Sayoni Amaira makweli mbikobao Natarane na banchabaria basirete Natamenye amono monene Yesu Pero toraike omochoria Sayoni Amaira makweli mbikobao Natarane na banchabaria basirete Natamenye amono monene Yesu Ketora ike omocho ya Sayoni Amaira makweli mbikobao Natarane na banchabaria basirete Natamenye amono monene Yesu Hallelujah. Amen. Thank you so much. Ege kundi nkirega kuna kundi ambalo tumesahau nigo ngane tukora cousins bamwabo abana cousins babana abo mugaka Jeremiah the likes of Florence gocha bali cousin ingo gusabasi muri MCP you stand up. All cousins naomba msimame pali popote mlipo all cousins matege kuirege kagosink. Thank you so much. Ya irege karakini finally no tora security ke bakonya gutenena it's so embarrassing yakero montago swaga igana matu please banyakale nomo tali balimo mukanye banyakale balimo mutangiranda ali maega we want peace sawa balinga bagotengambi yakukebeka bamura bindo birora kolega bitabwenereti. Thank you all cousins bekera iniga mwakwebicha na tatamusali yoto but akwebicha ga yokaiga elinde tokore babeira bange bamura bwango iga for a photo ke bakonya gocha J and Java events in partnership with Senator Studios aoba leta tachitenti HPS system nebintu byonsi bire maiga niko byaletwe amo na J and Java events biamono sana asiga singi ya mokora. There's a land that is fairer than day, and by faith we can thank you onye bicha yakiwe. Thank you so much. Holy Father waits over the wind to prepare a dwelling place there. Cousins, you see, In the sweet if you are done, you let me know. by and by, Na watu teto moikonge bunoyo moikomu ya moikabwokole minka in
the sweet by and by we shall on that beautiful shore. Shall sing on that beautiful shore. Thank you so much. Onye mwakolile, thank you. Naomba sasa, okay, tuketi. Naomba tuketi. Kuna timu nyingine muhimu sana ambayo tuko karibu kusahau. Mwalimu Jeremiah alikuwa mwalimu na alikuwa amefanya pamoja na sako ya mwalimu. Mwalimu Sako, naomba kama that team hiko, naomba msimame. Hiyo ni timu ya maana sana, maana ni marafiki zake. Hiyo timu kama ipo, naomba mkuje. Wale ambao walikuwa wanafanya pamoja na mzee Jeremiah. And the retirees wote walimu, naomba ambao walikuwa wanafanya kazi pamoja na mwalimu Jeremiah, naomba vile msimame. Bali balenga abalimu balitayete bagakolere gasi amono mugaka Jeremiah yong sabana invoigo you come for a photo. Those are very special people, very special people. Wocha aso omugako yugoralire. We dedicate for them Titoli na Obomenyo as they're coming. Let's sing Titoli na Obomenyo. We have no abiding city. Bali bagakolere na Jane mwalimu Sako. Bonsi be just come. And the retirees bonsi be come. Mwalimu Sako ingima. The retirees bonsi be bakolete amono mwalimu Jeremiah, please come. Omoche tori aiga. Thank you Riziki. You can be singing along. Unaweza imba pamoja nasi tukiendelea. Toganye omoche ocha. Toganye omoche ocha. Ditorin na obomenyo torige omochorache sayonin kayo monene oko. Omekai miaka yonse The Deputy CEO Nicholas Nyaosi, mwalimu Sako, naomba uje mbele tafadhali. Gusi mwalimu Sako, naomba uje tafadhali. Nao kama picha imeisha, yeah, thank you so much. Naomba timu ya mwalimu Sako the serving, naomba the serving and directors wote tupunge mkono. Naomba tupunge mkono. Thank you so much. Nitapea a deputy CEO. He will recognize in less than
2 minutes. Yeah, thank you, Master of Ceremony. Kwa jamii na waombolezaji wote tunasema pole. In front of you is Nyausi Nicholas, Deputy CEO, representing the CEO and the Gusii Mwalimu Sacco staff. Hapa kwa Gusii, we are a very big team, and I would like to appreciate the presence of the delegates, former directors, former staff, and the current staff. So kuna wale wawili tu ama watatu ningependa waongee because of the big number which is here. I'll call the former director represented by, who is there? Former director. I'll call upon the former CEO to come in front. Pia aweze kuongea. Na kuna wale tumefanya na watoto wa familia hii ambao ni Jane. So ningepea hii nafasi former CEO aweze kuongea neno mbili tatu ndio tuweze kuendelea. Biamono Deputy CEO ne organizing secretary yo moigoyo asokonyora libaga koleta magombane na ye family yane and all my colleagues gocha somo chioyo Jeremia mugaka Jeremia twamanyene tuna Jeremia Kemenge 1993. That's almost 32 years ago. Tuka colleagues for a considerable length of time. Akalitaya agantigo bisemeremo tokanda colleagues with one of the children from this home, Madam Chen Mora. Nere colleagues ngatanga wasoka na nje kuruwe sako retired, and Chen followed me shortly after. So I have come here because I'm a friend to them, say I'm a friend to the children of the family, and omuga kamanyire obugimobia. That is in my own opinion. Muga korwan lesegi, tali esegi ebioma esegi ya knowledge. We impart knowledge to the children and the community at large. Being a teacher, he has imparted a lot to the community, and I believe that's why most of you are here. So as a wenge, I want to leave you with God. The family will take us more kamaya sai. Thank you so much. Yeah, thank you, former CEO. On behalf of the chairman and the entire board of Gusii Mwalimu Sacco, I want to give the donation from the Sacco, 10,000. Now, because the former directors and the current directors are on the way, maybe they'll get a chance to have a word to the family. Thank you. Thank you so much. The rest of you, you can wave. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you very so much. Now I want to call upon Waikajire kijiga waikire singe nchoko ngalibaga na irene iringambu ya mono asinge nchoko ndiko gana ebioma esegi ya knowledge. We impart knowledge to the children and the community at large. Being a teacher, he has imparted a lot to the community, and I believe that's why most of you are here. So as a wenge, I want to leave you with God. The family will take us more kamaya sai na indetikanya sai andre kwa na inu. Thank you so much. Yeah, thank you, former CEO. On behalf of the chairman and the entire board of Gusii Mwalimu Sacco, I want to give the donation from the Sacco, 10,000. Now, because the former directors and the current directors are on the way, maybe they'll get a chance to have a word to the family. Thank you. thank you so much. The rest of you, you can wave. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you very so much. Now I want to call upon waikajire kijiga waikire singe nchoko ngalibaga na irene iringambu ya mono asinge nchoko ndiko organize kiagera nyangara hapo to the date waikabunati mugete igati mugete ole kanisa ya Lioroko South View whereby narengo mulisio ye umutangani bo asinge nchoko na kumura na yanda ali gotokonya uno musemi omunene na senchireye nimesanga kwamba abantu bakira bahari ya hacha kweli. Swali langu kabla nimpishe kuhani wa eneo hili, nasanga kwamba nitakaporara ke umati huu utanikuchia na kunisundikisa nitakapo kuwa nimepumzika. Na hebu Nyasaye habaraye asobogi mu bwensi kiara kurwa sinyangara ntoko manyanga ningegetege kubwata kurwa
Bugirango paka Sironga ambapo ni Nyamira County. Na senchire hiyo chikwaye chetu chionsi, wachungaji ambao wamefika leo hapa na wengine tunatarajia kwamba watafika, ni kwamba tunaomba Mungu aweze kuja pamoja nao, kila mtu atoseke kwamba amekuja kumomboleza Mzee Jeremia Nyang'ara. Kwa hivyo kwa familia ya Nyang'ara tunawapa pole na mchifike mushibi wa Mzee Nyang'ara, mtakapoendelea na maisha mkiwa mbali ama karibu, muwe mkijifika hekima ambaye Nyang'ara alichenga ndani ya nyoyo zenu. Na hebu niombe niweze kumleta ambassador wetu ambaye ni Ronald Mong'are aweze kuchukua fursa hii kuendesha mambo mengine kuanzia wakati huu. Tuweze kuomba. Naomba tumwesimu Mungu, tuombe. Naomba waheshimiwa, tunaomba tuombe. Nyasaye oitore igoro mono elieta lia ulisi kuburuti bwa oboje ogwancha kwa okorekane kense muna okoreka igoro otoendagere ito yakira lituke lingana lia Nyasaye otwabira mamo chaito toira sogotemwa korendo totori kurwa sorio mobe mbuya mona sengencho waturaire kure mambe bikachinge kiki ekerbono ya ikirengaki ekanise goteki ribagarike asengencho koreta lingana liao lyobogimo bragachi chinkore ichionsi twasabira mono ito omoika torae kurwa bona wikekere togokora wetera silita leo nelia iso kisomo torio ito mbuya mono sana sengo ntege pastor naweza kuchukua fursa hii. Nashukuru kabisa. Thank you. Nami nataka kuchukua wakati huu nimtukuse Mungu wetu kwa sababu ya wema wake. Ametulinda tangu asubuhi tulipoingia hapa, na yale yote ambayo yametendeka, na wakati huu ni wakati wa kanisa takapoenda kusikia neno la Bwana. Muniruhusu nifanye mambo machache. We have two twin sisters. Wana mbali baganchandira babiri twin sisters. Come please. I am a twin. I have my twin brother who is a pastor Nichatoni University. Na watoto ni mapacha wanataka kuimba. Sita wanyima kwa maana Biblia inasema ya kwamba acheni watoto wache kwangu na msiwakatase. Let me give them this opportunity. Imbe wimbo moja. Nazalima mjambo. Kwa majina naitwa Chantel Angel. Tuko na kipawa. Mtusupport. Tuendelee na kipawa chetu. Mtuombe tusome hadi tukue daktari. Mungu abariki. Nazalima mjambo. Kwa majina naitwa Jasmine Lucky. Tuko na kipawa. Tumepitia challenge. Mtuombe tusome tukue daktari. Mungu awabariki. Kifo ulitoka wapi? Umechukua wapendwa wetu, kila siku maombolezo. Watu wetu wazuri wamelala makaburini, wakingoja Mungu arudi mara ya pili. Kifo ulitoka wapi? Umechukua wapendwa wetu, kila siku maombolezo. Watu wetu wazuri wamelala makaburini, wakingoja Mungu arudi mara ya pili. Woi, 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 kifo umezidi. Woi, 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 kifo umezidi.
zingeokoa maisha, ningeambia Wakenya wote na viongozi watusaidie, lakini sasa haitawezekana. Hata ukiwa na mali nyingi ni lazima utaaga. Kama pesa zingeokoa maisha, ningeambia Wakenya wote na viongozi watusaidie, lakini sasa haitawezekana. Hata ukiwa na mali nyingi ni lazima utaaga. Woi, 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 kifo kifo umezidi. Woi, 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 kifo kifo umezidi. Wazazi wetu wazuri wamelala, tumebaki yatima, tukimbilie wapi tena? Enyi viongozi, saidia yatima na wajane na wote waliopatwa na msiba. Wazazi wetu wazuri wamelala, tumebaki yatima, tukimbilie wapi tena? Enyi viongozi, saidia yatima na wajane na wote waliopatwa na msiba. Woi, 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 kifo kifo umezidi. Woi, 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 kifo kifo umezidi. Wale watakao chukua uongozi tarehe 9 mwezi Agosti, uke yatima, raisi na women rep, gavana, seneta, MP na MCA. Wale watakao chukua uongozi tarehe 9 mwezi Agosti, mkumbuke yatima, raisi na women rep, gavana, seneta, MP na MCA. Tafadhali, 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 msitusahau yatima. Tafadhali, 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 msitusahau yatima. Tafadhali, 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 usahau yatima. Asante. Tunaposupili guest choirs, Christ followers, wafuatu na Magena ministry. Class followers will come first, then Magena will follow. Then nataka kuleta wakicha tuimbe na leo nyanchete agakwa gantoria inchomo nyabibembe moyo. Class followers, I'm not seeing you.
Vive byane byonse byabeirwe byonse byabamberwe byonse byabamberwe Christ, follow us, please. Agacha ereko bogoria no baroro bonge Yeso anyorete Kabe bogorie vive byane Negaro mororo omore mereria Ogoche na enkoro yane Dende na ekina no mose borende Kebebe byane byabambirwe byonse byabambirwe Agacha ereko bogoria no bororo bonge Yeso anyolete. After this ministry mujipanga. Be ready, very ready. You can be standing here Magena ministry. As they finish, you come in. Christ followers. Magana ministry, please. Moskagocha, Magana ministry, Moskagocha. Hapatakuwa na mtu yeyote kusimama mbele yako zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, nitakukumbukia wala sitakuacha. Bwana wa majeshi nishasema, kwa hivyo Yoshua uwe na ujasiri. Hapatakuwa na mtu yeyote kusimama mbele yako zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, nitakukumbukia wala sitakuacha. Bwana wa majeshi nishasema, kwa hivyo Yoshua uwe na ujasiri. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie na kuzitazama fanaka unazonipa. Ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimi na baraka kwa maisha yangu. Tutanawiri, tutapita njia zote. Hapatakuwa na mtu yeyote kusimama mbele yako zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, nitakukumbukia wala sitakuacha. Bwana wa
majeshi lishasema. Kwa hivyo Yoshua uwe na ujasiri, apata kuwa na mtu yeyote kusimama mbele yako zote za maisha yako, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia wala sitakuacha. Bwana wa majeshi lishasema. Kwa hivyo Yoshua uwe na ujasiri, Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie kuzitazama fanaka unazonipa. Nisitende ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo. Utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimina baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie kuzitazama fanaka unazonipa. Nisitende ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimina baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie kuzitazama fanaka unazonipa. Nisitende ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimina baraka kwa maisha yangu. Bwana nitakuwa hodari na mjasiri, sitahofu kitu kamwe. Bwana nisimamishe chini ya mbawa zako, nitulie kuzitazama fanaka unazonipa. Nisitende ukiwa Bwana wanicheke, utajiri zaidi wa moyo, njia na malango ya mbinguni, mimina baraka kwa maisha yangu. Hallelujah. Asante. As Magena is singing, after Magena it will be followed by Rio Rocco, where I want to hand over the mic to MCA. Afanye chambo moja mbele, alafu anirete. Thank you so much. Thank you so much, Pastor. Naomba security, you help me here. Naomba munisaidie hapa mbele. Yes. Thank you so much. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Yes. Sasa naomba Magena Ministry wakimaliza kuimba, the LCK, Law Society of Kenya, mtakuja hapa mbele on behalf ya kijana wa mzee Jeremiah. Naomba
Magena Ministry wakimaliza, hiyo timu mzima itakuja hapa mbele for a photo. Hallelujah. Amen. Dio roko mjipange after this team, the LSK, the Law Society of Kenya. Timu kubwa sana ambayo imekuja hapa kwa ajili ya kuleta lambilambi zao kwa familia hii. Naomba waweze kupigwa picha, then we shall have one individual on behalf of the team aweze kusema jambo tu. Ya Zakari Mwitui, Charles Mwitui, nafahamisha kwamba wewe ndio unafaa kuongea on behalf of them. Yes. Ingawa aliongea, sijui you can speak again if that is what you want, ili kwamba microphone inafanya. Yes, please, haraka. Ile kwaya ambayo inafaa kuimba isimame pale. Kwa niaba ya Law Society of Kenya, and in particular Kisii branch of the Law Society, my name is Charles Moitui. I am the Dean School of Law. Mbele yenu hapa. Thank you. Mbele yenu hapa kuna mawakili ambao tunafanya kazi na Mheshimiwa Tom ambaye ni mtoto wa marehemu, na tumekuja kuomboleza na hii jamii, na tunawaombea Mungu awape nguvu wakati huu, wakati wa majonzi, na sisi kama mawakili tutasaidiana na hiyo familia. Kama kuna shida yoyote mtatueleza, alafu tuone njia ya kusaidiana. Tunapeana rambirambi ya mkubwa wetu Chair ambaye hayuko, na amesema ni pole. Chair yako hapa amekuja saa hii, nafikiria aongee tu one word alafu tutoke. Okay, mjambo nyote waombolezaji. On behalf of LSK Southwest Kisii branch, I'm the chair of the Kisii chapter. We are here to console with our brother Senior Ukemwa. We say sorry to you and to the family, and we pray that during this dark moment, may God Almighty be with you and comfort you. Our president LSK, Faith Moni Odhiambo, is within our jurisdiction. Ako Homa Bay saizi, atakuwa na sisi hapo afternoon, na pia yeye ametuma pole zake, na tunaomba Mungu awabariki nyote. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. All right, thank you so much. Allow me to recognize the presence of our super senator, Mano Teresia, Senator Richard Onyonga, and also to recognize the presence of our deputy governor, Elijah Upepo, and also as well, I recognize the presence of our deputy speaker, Honorable Jacob Bagaka, na wageni wengine wote ambao wako hapa tunawakaribisha sana. May God bless you so much for coming on behalf of the family, na wakaribisha sana. In front of us we have a choir, itubariki na wimbo mmoja. Take it over. Ikitazama dunia hii ndugu, imefika kweli ukingoni. Mama aliyomo ya kutisha, dunia yatetemeka, kweli hakuna amani. Ikitazama dunia hii ndugu, imefika kweli ukingoni. Mambo mengi yaliyomo ya kutisha, dunia yatetemeka, kweli hakuna amani. Kuitwa na Mungu
kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi na huduma kuharibika, wengi hawakuitwa na Mungu. Kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi na huduma kuharibika, na huduma kuharibika. Maisha kweli yamekuwa magumu, joto kali kweli limepanda, uchumi, mauaji, wizi, kiburi, kupenda fedha sana na kumsahau Mungu. Maisha kweli yamekuwa magumu, joto kali kweli limepanda, uchumi, mauaji, wizi, kiburi, kupenda fedha sana na kumsahau Mungu. Wengi hawakuitwa na Mungu. Kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi huduma kuharibika. Maofisi ni waitisha hongo, hospitali wanataka rushwa, hata barabara ni kitu kidogo. Jamani, tuende wapi? Ni waitisha hongo, hospitali wanataka rushwa, hata barabara ni kitu kidogo. Jamani, tuende wapi? Kimbilio ni kwa Yesu. Wengi hawakuitwa na Mungu, kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi na huduma kuharibika. Wengi hawakuitwa na Mungu, kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi na huduma kuharibika. Wengi hawakuitwa na Mungu, kuna vurugu makanisani, kupigania uongozi na huduma kuharibika, na huduma kuharibika. Tunawaambiaje? Amen. Asante sana kwa kuwa wavumilivu. May God bless you so much. Nikubalie nilete kwaya moja ya mwisho, Botori, where our sister Jen anashiriki. Botori SDA Church Choir, please, naomba mje. I know there are so many choirs ambazo zimekuja na zijapata nafasi ya kuimba. We appreciate you. Wakati ukipatikana, you will have a chance to sing. Tukimaliza kwaya hii kuimba, nitamkaribisha mchungaji wa eneo hili. He will take it over. Ata invite the invited pastor or evangelist mwenye atachukua sehemu ya mahubiri. For now, Botori Church Choir, please, naomba mje mbele. Botori Church Choir, please, naomba mje mbele. Naomba wageni wetu wanapoingia tusisahau kwamba tuko kwenye huduma takatifu tena ya maana sana. Tusimame tu ama tuketi pahali tulipo, tutulie, wageni wetu waingie. Botori, where are you? Botori, where are you? Please. Fundi wa mitambo wanapokuja, naweka wimbo tu kwa umbali. Naweka wimbo tu kwa umbali, wimbo ambao unatusaidia.
unazidi kutubariki na kutukumbusha kwamba tuko kwenye sherehe ya maana. Nilikuwa ni muovu, usinikumbushe. Nilikuwa ni muovu, usinikumbushe. Naomba msonge, msikae uchi muino. Usinikumbushe pale nilikotoka. Kima kwenye kusikaiga, boigo na alolile Mheshimiwa Sarimache. Mheshimiwa Sarimache, karibu sana. Thank you for coming. God bless you so much. Yes. Haya, twende kazi sasa. Naomba fundi wa mitambo twende kazi. Mnawaambia aje? Mbia mono sana. Kuna wageni wengi sana ambao wameingia, watakuwa recognized kwa wakati ambao unaofaa. Kwa sasa naomba tutulie. Naomba we take our mood kwa kanisani. Naomba tuelekeze mawazo yetu kwenye huduma takatifu ambayo imetuleta hapa. Naomba kumleta mchungaji wa eneo hili. Kazi ambayo mchungaji atafanya ni kuhakikisha kwamba pastor ambaye ako invited amekuja hapa amehubiri. Naomba tuwe na utulivu tafadhali. There you are, pastor. Asante sana MC, because of the work that you have done. Tunataka kuingia kanisani. Wakati mhubiri anapojitayarisha kucha, Sengera Central, mko wapi mulete mhubiri? Sengera Central, kindly. Mko wapi? The same, they are not there.
Hebu tuchukue wakati huu nione. Oh, they are coming from there. Kuja haraka. Tafadhali naomba tupate kutulia kwa sababu ya mahubiri. Naomba tupate kutulia kwa sababu ya mahubiri. Nilikuwa ni muovu, usinikumbushe makosa yangu, usinikumbushe kuwa mhalifu, usinikumbushe pale nilikotoka. Waumini wa kanisani, hadithi za wengine ni tamu midomoni, tuwahara nitapolala niwe kwako, natumaini la
inywa munyakwebekanye makoro inywa. Msiogope, muwe imara, Bwana atakuwa nanyi. Wanafiwa msilie, tulia, tulia, tulia. Mayatima na wajane, Bwana Mungu atakuwa ni mlinzi. Msiogope, muwe imara, Bwana atakuwa nanyi. Msiogope, muwe imara, Bwana atakuwa nanyi. Asante, asante. Tupe Sengera amokoro inywa nafasi. Fanya haraka.
Haleluya. Kwa masaya tunataka kumshukuru Mungu wetu tunapoenda kuingia katika ibada ya siku ya leo, ili tupate kutulia na tupate neno la Bwana kulingana na vile mwelekeo uliopangwa. Before proceeding, nataka kuona wasee wa makanisa wherever you are, church elders, simama mahali muliko. Church elders, salute the congregation. Church elders, thank you so much. Mungu abariki. I want to recognize the presence of our pastors who are with us here from different denominations who are not a Seventh-day Adventist church. Kindly, wherever you are, watumishi wa Mungu, where are you? Can you stand and wave? Thank you so much. Na Mungu awabariki. I want to recognize the presence of Seventh-day Adventist church pastors who are with us, being led by our retired Pastor Moronya. Kindly salute the congregation. Na Mungu awabariki. And at this particular hour, I want to thank you because of gathering here for this great ceremony of Muse Nyang'ara. And now we are going to start the church service. I kindly request you to give ample time to the speaker. And as we are starting, I know she will take sort of time because she's needed somewhere. Because of the demand of the family, our guest speaker Martha came from Mombasa, where she's having a camp, and from here by 3 she's supposed to take over to travel back to Mombasa. So kindly, our guest Martha, I want to thank you because of your coming and because of your submission as part of the way of the family. At this particular hour, I want to usher you in so that you can cut the program as I am offering prayer. Ni wangapi wanamkaribisha ya kwamba apate kunena pamoja nasi? Our gracious Father in heaven, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we have come before thy presence with the humility and humbleness because of thy word which is going to be offered by your human servant. Everything that has been deliberated since morning of this particular hour, and as the final hours come, we want your human servant to carry us all to your throne of mercy as we forgive our sins. Talk to every one of us. Let us humble ourselves. Let us declare such uniqueness in every one of us. May your will be done, for we're praying in Jesus' name. Amen. My name is Pastor Mangale Ronald, that is with the pastor of Nyabioto. Very most welcome, madam, as you offer the service to the people of God. Barikiwe sana. Aba tuachire ko bakiroringa omwalimu Nyang'ara orura sobo ikubwense mbuyamore nkwani gambuyamore bona pastor teba Marita Isaka Matagaruani SDA Church Matagaru District namba 2 ninde people igaba iri monya go kaganga moiseke na baire korera ekiagera mocha ni mia mibono igabuno mwalimu nimbare ruaga chokora kamo igomba nongo kine nere ensengi yakoboa asokwe tatanigo gotoro sengia votambe tome
tambe Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rera bebya stole na kuko sabasi yeso oyoro motorio ito Amen. Litangani gonale kuirali bagante abenga pole ase familia mwalimu ase ngencho iyo korara ku mwalimu amanyire ngotigire libaga naende nabotu wale gotebi Tata Nyasaye nga aire libaga lilio mwalimu ale goikaransa ekero mokurigere lyali esa ale goikaransa morore chinguru chia Yesu ase lieta lya Yesu nabona ire kuira libaga mbaligani mwensi abamwachire ko bakirori mwalimu oruraso boiko wense na bibiri na beko recommending umuntu ole moyo bwate birengera libiwaka goikagenda ase nyumba y'ebiroro naomba Biblia itipitize 7 verse 2 Ecclesiastes onare kobori oli amaisa yako igwana nebuku tosome bwange kiagara go chiake ansara sin yani ebibungo nsara sin no nyachita ikachire chinge okay 7 verse 2 Ecclesiastes Onebwenzi obwate buku no nyenguru abana bagosoma na iseme Eri kuiendea nyumba ya matanga. Eri kuiendea nyumba ya matanga. Igego teba iga. Mbuya kogenda ase nyumba y'ebirero. Mbuya kogenda ase nyumba y'ebirero. Obwa kogenda ase nyumba y'omoyega. Obwa kogenda ase nyumba y'omoyega. Wokwegokya. Ekiagera oyo noro moerio okero omonto. Oyo noro moerio okero omonto. Nabale moyo. Nabale moyo buna rero twachire iga. Mbabeka mangana aya ase chinkoro. Mangana aya naro tokobeka ase chinkoro chiaito. Mangana kiaya. Ngakie mayaro siri gakyo gosomia bana nokuya number 1 mangana kiaya na kimwaro rachigali chipakiri gaki ogosoma nokuya mangana kiaya ngakimwaro romokuta noyogendiwa na kimwaro rachiprogram elinde kwana kwebolinga ine irabana abutoka moyo bunu mwalimu nakigosa matanga anarabe nesegiera arwane gose amatanga ananagendi gubuya ekeronda benkoeniwa ning'eniwa senchira ya masikani bantu mbarumete batachare tiago tebanga injo manyete litukeri na barwane segi gonkoeni gutinka yo tinyigweti madaze na roliriete 6 verse 3 Ecclesiastes 6 verse 3 Ecclesiastes Igego teba iga. Etiga tebe. Abalisia. Egine ndukiao. Ekiana 6 verse 3 omorandia. Etiga tebe. Onye omonto iboire. Abana liga nerimo. Andabe moya singa kiemyaka emingi. Wanyama tukoboge mabwaye. Abeira amange. Korende tegogeti ase bintu bya byobogimobo naende bono ogojigo kwata atinde kwasa mazikani ono Sulemani gagoteba omwana okwerete enda yang'ina igare buya kobwa omonto oyo naye gokoba moyo ebange erinde nonyengwa kure abantu batebanga emeyega yararairwe komoyego nyarebe norurairwe buya omatege konengeriga nabo omonto akomenya obogima ategogeti lakini asometi abana nabo omonto akoboka mambia orosio turungi nobooro ribaga ria omogati lakini abana baye bakarekoria omogati Nairobi abana bakoria omogati abachokoro baye bari omogati bakabarutera ebibusi byanyagokiasa noro lakini omong'ina okoriga entoki oboro onyagoteba ng'a gosomia na gotasomia ng'a kiagorete naende onagoteba ng'a nainubo enabugamba inyori ng'a kilichokupaliwa hapa kimekupaliwa wapi
bono gokoba moyo korera abaibuli ba amaya taimang'ana mbagochwarete tosome tibuya taimang'ana nonyambore bombara yako abuya tenda wema fanya nini la sivyo 20 verse 20 Proverbs nemerang'ani 20 ubungo 20 ngero orie microphone tigetebe omonto oraragererie ise gose ng'ina oyetaya yaye nerimiwe ase chingaki chiomosunte ekerima gokoba moyo takona koragereria abaibuli bakorera amaya erinde nabarabuka bakona koba moyo banagoteba ng'abana baito moseseniwe ase rieta ria Yesu chingaki ekerimandiriri ekero kwaereiru chinguru ekero otari kwenyara ekero amarwaire akobwatiranire okoborwa oyo gokoboring'ana kikwaboka ekero otabwati omonto gokoboring'ana kikwaboka oyo gokoire nyagitari ere naro nando omaete igwe ase gocha gokorera yokoiru mochari gogokwa aotoraisi bari bakoira ng'amoire ema ekero omonto akure nekera are moyo ndiririaga neiri koirwa ema asi bono ogekoba anti-clockwise wiri bono ekogenda gochiarari bono gokoba moyo nyasaye gwanchere naye tona koragereria abaibuli ng'omaete ngwatebete nyomenda moise komino omwanyoma tunerega ekenyororimo ng'ana akwa nabo chaberi nakwa nabo muromino nakuse ino ng'aye nkioganyete nkiaganyete naki naye kwa motongete nagiakora Sulemani ateba ng'amenye obogima emiaka emingi ng'anaendete egokia baibuli abange mbari kwegokia otobachaete omoibuli agochigokwana ase otegererete wateba ng'onye omonto nare ntari koiguna igweri ogiri aye ng'ana omoibuli oyo ari bachaete abaibuli naomba Biblia iseme 27 verse 16 Deuteronomy no koiranerera 27 verse 16 27 verse 16 egoteba iga tigatebe aragereriwe omonto ogochaya ise gose ng'ina aragereriwe omonto ogochaya ise gose ng'ina abantu bonsi bairanerie batebe amina bonsi bairanerie batebe naki amina negiancheiru nsa giancheiru narari bono togania abaibuli bakoragererie ribagerio tiga bakoreri ing'ani erimo 23 verse 25 Proverbs 23 ande wachiri 25 verse 23 verse 25 Proverbs nemereng'ani egoteba iga ekero orabe kogoeta ase omogondo ekinento kiao ekio bono some ekio tari bagokie iso na nyoka irini tigorie ekinento kiao ogosoma ing'ana erindi rikirigo ndete risomo muna ririkira ase ebuku bagokie iso na nyoko orie ogosoma tigoyasome bagokie iso na nyoko tigorie okoiborete akogokere bono naratigire okwarigani koraba osabora ng'aki morochi yani ndaraganya iga tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na rohoni tena haja kitambo
bado tutakutana ng'ambo pale, ng'ambo pale. Tuchunga hapa ndani, tuchunge hapa. Security, security please. Security, security please. You control watu kuingia hapa ndani. Security kindly. Security kindly. Kindly, kindly. Haya, tumkaribishe mgeni wetu, alafu tuketi tutulie tafadhali. Kindly. Asante sana, karibu, karibu Dr. Fred Matiang'i. Karibu Professor Ruben Marwanga. Karibu our Super Senator Onyonka. Naomba muchunge familia, chunga familia. Naomba muchunge familia kindly. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Naomba DJ inua muziki kidogo. Thank you so much. Thank you for coming. Biamono sana, biamono sana. Sisi wote tumefurahia. Sisi wote tumefurahia. Sisi wote tumefurahia. Naomba sasa tuketi, tutulie. Naomba tuketi sasa, tuvumilie ili kwamba tukaweze kuendelea kwa pamoja. Where milk and honey flows, I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden Security, security please hapa mbele. Naomba tusaidiane hapa mbele. If I take care of his word, I will leave this evil world one of these days. Mambingia Italo moche burabu mambingia Unamweso Ondakoro wancha kwae Ninyetige ensembe Mambingia Haya, asante sana, asante. Thank you so much, thank you so much. Naomba sasa tutulie. Naomba tutulie. Naomba wageni wetu waketi, wageni wetu tafadhali. Mheshimiwa our senator, naomba sasa tuketi. Naomba wageni wetu tafadhali tuketi. Naomba hawa wote wenye wako hapa mbele kwa wageni, security nisaidie watoke hapa. Kindly. Haya, naomba sasa hao wote wenye wako hapa watoke hapa. Hao wenye wako mbele watoke hapa mbele. Kindly. Kindly. Kindly, kindly. Haya, naomba tuzime mziki sasa. Ngosaba abageni aba bonsi pibata busigaga sento yokwariga abeshimiwa, naomba watoke kindly. Naomba watoke, security hapa mbele. Naomba ibaki venye ilivyokuwa hapo awali. Wageni wetu wametulia, wameketi ili nimkaribishe mchungaji
aweze kuendelea. Tuabori goresa ngama sabasi Yesu oyoromotolie ito. Kwanza kabisa ningependa kuwakaribisha wageni wale ambao mmefika nyuma na wale ambao mliwakaribisha. Naomba sasa tutulie, maana mbingu yaongea nasi. Ni wakati mbingu inaongea nasi. Naomba kila mmoja aweze kutulia, ila yule anasoma Biblia, na ni kwa muda kidogo tu ili tuweze kurejea kwa mgeni wetu. Ekero nare kona gosoma igwa gentongeria amanyake gotuogia ni ntu twanjete kuoga kende nkirasarika. Ekero tware gosoma igo twaigwana ng'a gokoba moyo tago chayo omoibori egogo chayo omoibori abantu bonsi bairanerie batebe ng'aki amina erinde giancheirunsa giancheiru na igoro efamiri iyo mwalimu Nyang'ara ring'aneri moneri ekero Nyang'ara timogete tarehe 5 omoiko egochiete igoro nindi omoiko Nyang'ara orachiche nekero yisaira iraine. Naomba Biblia iseme 12 verse 7 Ecclesiastes 12 verse 7 etigetebe erioro tundo irane aseriroba bona ruarenge no moika oirane gochiasi Nyasaye orio yorwete igotare 5 chiri kirase yurochi ng'ana chio mogakati mogete erio nario moiko yo iranete gochiasi Nyasaye ng'ana tojaka komosabera erinde totebi Nyasaye onjora makoraye kende nkiyo turakore takoganya orare orengera ring'angoja kona kogosabera tore erinde totebi Nyasaye ng'a Bwana weka roho yake mahali pema peponi. Ikiwa unataka roho yako iwekwe mahali pema peponi, uiweke wewe mwenyewe, maana Biblia yasema wazi kwamba tasama nacha upesi na uchira mkononi kumlipa kila mtu kulingana na nini? Na matendo yake. Ngaigona tojaka gusabera umugaka totebe ng'anturi gochimogondo kende nkiyo tora onchore iwa indio moiko yabonora achegocha 37 verse 13 and 14 Ezekiel 37 verse 13 and 14 Ezekiel takonya gokirio yo morekomo omoika nkomo kiriore Egatebaiga etigatebe inwe abantu bane ekere kionda igore chimbe ekere kiara igore chimbe barusio atorusio iyo nario mora amanyenga inche ninche omonene iyo naritora amanyenga ne Roma nene 14 inche omonene ni gongo tebaiga omonene gago tebaiga imbe komo ikone ime ya ino nabe komo iko ya ime ya ito na inwe mabe moyo na intwe ntobe moyo imbarente
omonene natorente babeka sense ya ino atobeka sense ya ito elio mumanyenga ninja omonene nakwanire omonene okwanire ayobo igo na yakorire kora haleluya amen bana gokoba moyo manyango moikekero agenda igoro ekero Yesu akoirana nayorente erinda kobekire abantu baromanyete baruseti moyo bagoteba ng'ana atatoreka na atamumanya Nyasaye ekerara akwe ng'abarogimba morie erase kina takaiyo igo dabuga nkoinyoriga abarogi na bakoire riribu na watinde kwa ase kina no agorete ng'aki 20 verse 12 Revelation 20 verse 12 ego tebaiga etiga tebe naende nkarora abakure naende Yesu goetera Yohana akarora abakure abanene na abake bateneina asekegoro kyobonene bateneina asekero aye bateneina asekero kyobonene bateneina asekero kyobonene na ne chibuku jikaigorwa kwende kaigorwa yonero yarenge buku yobogima igwa chibuku chia igoretwe ne yane naye erinde chikarigeri gwogokora erinde bukwe kaigorwa eyemo erinde ndore kanenga na qualified ngwa qualified egotoka to qualified na inje tin qualified erinde totebenge bitunwa na mabwago togwere erinde titoro renda mwamu yo manene soma kujinza abakure bakagambiwa asamangana ari kirime asebuku bakagambiwa asamangana ari kirime asebuku ekyo korengana buna ogokora kwabo kwarenge bakagambiwa asamangana ari kirase chibuku ekyo korengana muno ogokora kwabo kwarenge amen turakora nakulira 13 tali ayo korandi ninje nganye toso enyanja ekarusia 30 abakura abarenge imeyaye amakweli na asa abakure bikarusia abakure abarenge imyaroro abakure abarenge imeo oruche onyinyanje goja koreta abayairete kana omorogi ore moyo igwa Bibiliya wateba ng'abarogi onye gokonyara takoiyekera omonto okure suguria takoiyekera esuguri gabarogi moraiga ayonye kemero kero okarie na takoiyekera esuguri ntebugwetebe mika isate ibungo 2 taetebe kibagwenete koiyekera mika isate ibungo 2 ego tebaiga inwe nigo mogeche tayara maya mwanje ayara mabe nigo mogosabora amasango emebera abantu bane na mwongo lya chinyama kurwasa maugabo erigi kyaba inwe nigo moko lya chinyama harafu nigo bagusabora amasango abo elio mwabuna maugabo mwayakora ebinyese elio nainde mwanya cyana emebere yabo buna banye cyana abelikire mwana chana soma ole ndokeliki naende mwana chana emebere yabo buna chinyama ikobe kwa segetega chiko na chanwa igwa goka ba marogi chumbapiri ndio siri genda ndio siri ora tagendogi erinda yekweyekera Ezekiel yagotenga igereri chinkopa komosorio yoere ayekarie lakini omanyanga abantu kwarire omobaro noje gokoranga ki Biblia yagotenga kento kene gionsi okoboko kwago gokonyara gokora ayegekora ne chinguru ekiagera imasembera meremo tegakore tinga ki efamily yo mwalimu
abikunyarikana nga muna mwakorira mang'ana yonsi oete mang'ana yanje nanya kunyarora ang'ega ekiagera nonsogete ng'umbu ausitene na bikunyarikana nga muna mwanyakorire iga ng'a naende omonto nakara ogocha kobachora ebimogomogi rasima ekera kobachora ebimogomogi inu momoiraneria inu kamokorera momorera igwa 16 verse 20 Ayubu 16 verse 20 16 verse 20 Ayubu 16 egoteba iga etigete nonya n'abasani bane nigo bagonsekerera igwa basani baino mate maje babasekerera ngibono kiri bakorete nje kiri nare gokora ngibono kiri bakorete wone kero bakobasekerera erigiga inche nigo nkoyeria amariga inu moyeria amariga ndigererete Nyasaye inu moyeria amariga morigererete Nyasaye ase rieta ria Yesu amen igwa mondo tayora kwane ng'anarira abagoki bono okay igo nendege nantu chikora atengera okay iwa maete none kero Yesu arache ekero Yesu arache aya narara akoreke abande mbateba oyo nere twakaganyire yes abande baborweke bagoteba bono gokoba moyo kanyakwebori ng'andarara ing'ana kindache gokwana igo yagure gakiko yagure ntogategererana bono totegerere iwa efamiri iwa bono ntorikoganya eke microphone igwa bari bakoenda korora endege nabaire chitaeka ibere igwa gokoba moyo ekera abanto bachire ase kwanyorire obokong'u takorengeri ng'a bonsi namabebe abareta takorengeri ng'a bonsi namabere abareta abande mbacha kororana inki giakoreka nki getakoreka abande mbacha kororana nakia matanga yaba conducted na abande omotegerere kerago kwana ensemo iyokoboringa muno yabanonkiacha kuoya 69 verse 19 and 20 Psalms 69 verse 19 and 20 Psalms verse 69 verse 19 and 20 ende bare mimba arenga ande bono kobonko ba moyo takuna gwichanda ngakiri ande bono kobonko ba moyo takuna gwichanda ngakiri gintu kegende buna mwarengerereti goikani ikindi kirasarika na bintu byonsi mbyanya kogenda buya nekero bigotiana oino oromo chakano gokora ande tigatora yes biamono sana njengo enderera ndenganye bagatugore nje tindi gokumoyo
naye kanyakue bolinga karora kwe abantu mbaiche bakomuguta nukuratene na gosemba tatu barache ate naye kana gosoma kana gosoma amangana ya haro asoko soma endege ne gubu kwa naye kware bolia igwa ekinara goteba neke Nyasaye ngubu yobonga bakonye bune family chifamily chinyinge ekera abaiboli baruro bonse igo chikorusi direction okonyora abantu batamanire pakomonta gwakero yonde simi takoigunga ningogokwana igwa efamily y'omwalimu lingana nerimo 133 verse 1 to 3 Psalms ekiregie family anyayo yandrate gokwana igoro y'omonto onde njengo kumetie kiara baikaranzi rora bunere buya efamily rora bunere buya ako okyo konene ekera abantu abamo bakomenyamo baiwana ine amangana yo niganga buna maguta akwe yakwa arama ya mono akonyoroka gochiase chinda ruchiaro ekera amoko babweligo tiriega nchwa yaye verse 3 verse 3 verse 3 naende nigo angabuna liime lia erimoni ligotonya igoro y'ebituna bya Sayoni aroragwo monene ochikire ogosesenia igwa efamily y'omugaka aroragwo ase abantu baiwanaine omonene ochikire ogosesenia na obogima botari n'omoelio haleluya manana bwo bonga babwatanie onya kero kende konya ondoro otari koigwero ndenguru keremensia isate ibungo bitatu egoteba ngachaga mwangane mwanjanira harari bono Nyasaba bwatanie igwa mukutasali gongagi mukutasali yarongane tibono kero montategerere ebe gento ne kiyogo kora ebe ne kebogo kora bono ngane tikero monta tegerere ejine chinsa igore gokwana igwa mukutasali ekero toligere tiense ya ito tebwatio morembe ninkige kogere ense ya ito tebwatio morembe 28 verse 2 Proverbs 28 verse 2 Proverbs Iga teba iga ekerense yasalirie nigekoba n'abagambia abange korende yebwate abantu bali n'obong'aini nokomanya obogambi nigo bokogenderera gotenna botambe bono gokoba moyo manyanga ensi yaitu ya Kenya igebwata abagambi abange ekiagera yasalirie iwa egento nkere cheni siegenderete gokora ebinto binde mbire tokorora twakaganga nebinto abantu bakogesia Jenisi telikogesia igwa 3 verse 4 Isaiah egere ya Jenisi 3 verse 4 Isaiah etigetebe nigo agoteba nimbeke abasae babe omonene niga agoteba nimbeke abasae babe abanene babo na abataraisana kugamba babagambere ega nabuga nkoinyoriga afuta chienisi egesa kukende nkerege korumagega gochichienisi egotebigo yategerera ekege korumagega gotegerera ngokore tingaki ande iwa ekero mokorora chienisi ekoimoka egoteba ninga hapana intokonyara gokira 8 verse 14 and 15 Jeremiah 8 verse 14 and 15 Jeremiah 14 gegoteba iga naseki toikaranse igomuna jenisiye kobori naseki toikaransete tokirete kiri nechi certificate tobwate incho tosangerere kanamo incho tokoro mogutano togenda tosoe asemechi togenda bakabunge
egiteire chindwaki eri egiteire chindwaki estima nebo arafu erinde tokwera aroro erinde tokwera aroro omaete riri bagenda igo bateba ng'a okoirana nogotairana ngokorete ng'aki ora bibilia aja ng'a togenda onye togoku tokore ng'aki erio omonene nyasaye oito otonacheire ekina tosire igo otoire amache abekire obosongo eon ekiagera twakorire ebibasare bono nyasaye tokonye kabako na kogenda igo naende nyasaye gatogenderete kona kumurangeria na intu atororera mabera buna aroreta abaisiraeli amabera ase rieta ria Yesu igwa nande gento kende Mheshimiwa Fred Matiang'i osokire nekeraso tigamuruke president muna batebire egere nari barategerere kingoteo yes president yaito Matiang'i yakorire ng'aki bibilia goteba ng'ekera omonto bwegesa kukia inagosoka oyo nere morachore ase rieta ria Yesu ngosomande samang'ana yale ng'anjere nsome 17 verse 14 to 18 Deuteronomy 17 verse 14 to 18 Deuteronomy 17 verse 14 to 18 verse 14 bono ntegerere bone bukwe ekonifirm ekero morabe mwaikire nakomenya ase ense eyo ekero morabe mwaikire nakomenya ase ense eyo omonene nyasaye ino agocha koba ebeya ino ande moganie omoruoti abagambere buna ebisaku biria bibatanaine egine ntogosome kyao byabaetaine mune ebisaku binde bibaetanaine arafu tori gochaka genda ri gochimata bwese giikire bibwate oburuoti bwabo bakobagambera igongo somore goseria asore bakoba sawa tiganyiro ri biyana riraende ekero morabe mwikira nakomenya asense eyo monene nyasaye ino agocha koba ebeya ino ande moganie omoruoti abagambere buna ebisaku biria bibaetanaine bibwate abaruoti babo bakobagambera bibwate abaruoti babo bakobagambera erio mobeke omoruoti oyo omonene nyasaye oino arabachorere mobeke omonto bw'abantu bamino abe omuruoti igoro asemore yatebire gosetirateba ekero Matiang'i are omogusi abagusi bonsi tokore ng'aki kilichokupaliwa hapa kimekupaliwa wapi nando inyoreiga eiroko moriera rero oyerende otayerendeti orike chitariki chia rero naomba Biblia iseme 23 verse 21 and 22 Deuteronomy 23 verse 23 verse 21 and 22 21 ekero akoria eira somonene na beri kirego ekero koria eira somonene nyasao goiko ikeranie iyo otaye ikeranetie ng'ara kibaba bikora soma ekero koria eira asomonene nyasaye omonene ni garako
omonene gara kobarere ebibe ebio bono nto base gokora ebibe ase okori chiira na goisanekia na kogokia president korende tori eira ng'a Nyasaye gotokonya togoikari rituko erio mambia kero omonto abeke ekura yayarare Matiang'i. ande igwa anya gokaransete ekanisa gogoteba ng'a igoro ogochia naende tobwatie kadi ya ekura naende enkwana gwaka kura ayende ogoro ogochia igwa 16 verse 33 Proverbs. Verse 33 Proverbs. Verse 33 Proverbs. Etigetebe. Obomera niko bokorutwa asesaro ime arabu korendo manene nero gochora oyo bokogwera. Haleluya. Aye kiao ne kiane no kogenda ase parrot box erindo choro mheshimiwa omobekere to be a president erinde goetera mera boli bwao kwaruta ekadi eri yao Nyasaye choro omogambi ase rieta ria Yesu. Amen. Abantu mbare mungatiga ase mwarwa bagosiba amarwa ribaga bakonywa omaete Bibilia egoteba omonto anywe iwa 25 verse 27 Jeremiah 20 ngate nara abaira ya mungatagete mogotigarene na njemba ya motatageti. Okay, 25 verse 27 Jeremiah Elio ngatebe mbatebia mangana aya nara aya naro manana bwe meganda Nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timoimoka naende asengenjo yesegi ndareta segatia ino bono gokonywa tagosiba ayaka marua bona jinsa jikorete ngaki lakini inyorenge segi ne korete ngaki ane na kioma de Sulemani agoteba 20 verse 1 Proverbs 20 verse 1 Proverbs 20 verse 1 Proverbs. Etigetebe. Edivai nigo ekorente cheche. Edivai gekorete cheche. Ekenyuwa egetindi nigo gekorenta eliomana. Ekenyuwa egetindi nigo gekorete eliomana. Na onde bwensi otarigo kianga. Na onde bwensi otarigo kianga. Nigo akoborwa obongaini. Nigo akoborwa obongaini. Ngaiga kero obongaini bwa boliro omonto takonyara gokianga iwa. Naende gokonyuna obo obisa aya kanyuokora ringana erimo asenta etegokorera na bali mokwenga aya chase metungi tebi abantu ng'ang'onya tali amarua bana bane mbari gocha gosoma onya tali amarua nare gocha kugora maremo nekera bao barasome na barabu goika banywa sande na mokungu ondagoro baremo aserie tali ya Yesu. Naomba Biblia iseme abakukibere ibungo 15 na 15 kemo abakukibere ebibungo 15 na 15 kemo abakuki ibere ebibungo 15 na 15 kemo obobe no bwaino na beli kirego obobe no bwo montoria obobe no bwo montoria oko omonto ndekenyugwa yochoganirie n'obosongo kia motindi erinde anyale korigereria obogekiria ndabwaye verse 16 aya nigo waichoirwe n'obosoku iwa omonto omobisa ng'ekera aritaire gako na konywe kenyugu ekio bono Bibilia ngotebere asa gocha gokora gochi aya teba libaga liogosikwa bono gochire n'obosoku ayekanywe omonto otarogeti ko bono tiganda abori
akamwana kalia kaka muraga tararu kanga kitoko karama njenate bagosene buku yate ono gokoba moyo omonene nakoganetie bibilia goteba ng'ani nchwo togambirane nonye bibe byabaririre mbisi bigwe birabese bibe buna amagene embura gosamaria onye ching'ondi ase rieta ria Yesu efamiri omonene natinye kerariri gakorwa asa maisabo amakweli takobo nonya nokweumia Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Tunapoenda kumarisia na nitoe kipaza sauti kwa Master of Ceremony. Tunakaribisha wageni wetu, Your Excellency Dr. Matiangi, our able Senator Onyonga, and the team that feel most welcome to this place. May God bless you abundantly. Let me call upon the family for a word of prayer. Kindly come forward. Tunataka kumalizia kwa kanisa. I want to call upon the family for a word of prayer. Na wale watumishi wa Mungu, njoo Pastor Moronya ako wapi? Kindly. Ninyetige enseyembe mabiengia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street. One of these days. If I trust in Christ alone. DJ. Omonene agakwana na Musa akamotebia. Motebia roni amona bamuraba yenga ekero barabe bago sesenia aba Israeli bakwana mangana aya. Omonene abasesenie abarende. Omonene abarabeli obosio bwaye ababere. Omonene aba onchorero obosio bwaye aba omorembe mbarenga amona inche bago sabere family amangana ina somire Yamano mbaga Moronya nchugocha. Nataka niombe familia na huyu mzee apate kuombea serikali na viongozi wale ambao wamefika hapa. Hebu na tuombe. Mungu wetu mtakatifu wa watakatifu uishie milele. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufariji familia ya mzee mpendwa Nyang'ara ambaye amepumzika. Asante kwa umati huu mkuu ambao umekusanyika hapa, na asante kwa neno lako lile ambalo limeongewa. Tumeona mkono wako tangu mzee alale mpaka siku ya leo. Hata neno lako limesomwa na wale ambao tumerisikia Mungu wetu kiwa hai, tulipokee kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Ufariji familia hii ya mzee kulingana na mapenzi yako. Wanapotoka na kuingia, Mungu wetu upate kuwalinza wafalinze kulingana na neema zako. Uwepo wako usidi kuwaongoza katika maisha yao. Hata mzee ayuko wapate kuonekana wakiwa nyota duniani, na wengi waseme hakika tumeona mkono wa Bwana. Mungu wetu, asante kwa wote ambao wamekusanyika hapa. Wako na familia, wengine ni wagonjwa, wengine wako na hitaji fulani. Tunaomba yote yakamilike kwa jina la Yesu.
hata ingawa tumekufa, tuwe na tumaini la ufufuo. Na siku utakaporejeza ufalme wako Mungu wetu, tukulaki juu ya wingu kuu, tukiimba wimbo mtakatifu wa Musa na mwana kondoo. Ebu tubarikiwe sisi sote, familia ibarikiwe, kwani tumeomba kwa jina kuu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tukiendelea na maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu. Asante kwa mapambazuko ya siku ya leo. Asante kwa kusanyiko kubwa ambalo hatujawahi kusudia sehemu hizi zetu. Haya ni mapenzi yako yametendeka. Kwa sababu hii viongozi wetu wameingia. Serikali yetu ipo pamoja nazi. Na tunaomba vile mtumishi wako ameleta neno, tunaiombea nchi yetu ya Kenya ikuza amani. Vitendo vyote vya viongozi wetu vielekee kujenga amani katika nchi yetu. Vile Waisraeli walitamani mfalme na mwisho wakachuta wakalia, Bwana uliona ni vema ukamleta mwingine ambaye alichukua nafasi ya Saulo. Na kazi ikaendelea, taifa likaendelea. Na ni kwamba viongozi walioko tunaomba uwasaidie wakuza amani, uwasaidie walete umoja, uwasaidie wawe na rehema kwa wengine. Hebu siku ya leo vile matakwa ya Kenya mzima yalivyo, tunaomba amani ionekane tele. Hebu siku ya leo kwa sababu ya baba ambaye ametuleta huku, kupitia hapa, baraka zako siwabariki wa Kisii, siwabariki wa Kenya wote, ndiposa tukae tukiwa na amani. Ikiwezekana ni mapenzi yako kutuletea kiongozi mwingine, tutashukuru. Hebu siku hii iwe ni siku ya baraka kwa kila mtoto, kila kijana, kila mzee. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Asante familia, salimia mkutano. Na nyinyi wasalimie, asante sana na Mungu apate kuwabariki. Let me hand over to the master of ceremony to carry on the program as it was planned. Kindly you can sit. Thank you so much Pastor kwa sehemu hiyo. Naomba tuweze kuzidi kutulia na asante sana kwa heshima. Naomba kuna sehemu moja ambayo imebaki ambayo tungependa kufanya. Najua tuko na hamu sana ya kusikiza viongozi wetu ambao wamekuja, na natumai tutafanya hivyo, na Mungu ni mwema, hali ya anga imekuwa tulivu. Hivyo basi tutaweza kufanya hivyo. Wageni wetu wameingia, the area MCA Peter Okero, our deputy speaker, county assembly, Honorable Job Bagaka, Mheshimiwa Engineer Barongo, Mheshimiwa Anthony Kibageni ambaye ni member of parliament Kitutu Chache South, our deputy speaker, deputy governor Elijah Opepo, pamoja our senator, super senator Onyonga, and finally our 6th president of the Republic of Kenya, Dr. Fred Matiang'i. Now, having said that, naomba sasa nimkaribishe mtoto wa mzee Mwalimu Jeremiah Okemwa kwa njia ya kipekee, Madam Florence, Daktari Florence, ili akaweze kusoma tribute. Finally, we shall have the grandchildren who will follow her immediately kusoma eulogy. Then finally, we shall go to administration. Tata natwanjete. Tata gabwate rieta ria kero mwana oye rire special. Kero mwana gaigancha ke
batebie lieta ale korokwa tali ali mumanyete. Tata ni garenge omonto ole humorous. Kera achire nyomba igagotosekia. Sengeje saetire onyorire bantu bamatebiri manganagete ochichokora onagotosekia. Uno mwana oyo ebina binkoinyora. Nandi na bingo chakogenderera koinyora. Tata n'omonto bwikera abana baya marube. Kara twarenge skuru. Tata okolikera na ndi bunarenga omwalimu, but he loved writing. And his handwriting, none of us has the type of handwriting he had. Igago chakanga, dear my loving son, dear my loving daughter. Ekero kwali nyorire, okogenda, you sit in one corner and read what daddy has to say. Nainde, when we got children, our father started writing to our children. You can see all those things in our tributes that are in the booklet. The other thing that I wanted to let everyone know is that our father was really caring. I remember as a young girl, a child really going to standard 1. He used to teach. His first posting after college was in Nyagesa. And I had started school. Mommy had business to do at home. So, but I think he was excited to take his first daughter to go and study in the school where he was. So he used to put me, Ireko, here. From here, as you can see, from here, Nyakoiba, up to Nyagesa. It's a long distance, but he used to do that with Obosio Mongina Moire, and then with me on the shoulders, and we go. I remember one day, Daddy had only 3 eggs. He had toasted them, put them in a bowl, and he wanted to cook them. But unfortunately, being excited that I'm going to eat ugali and mayai, I touched dioroko, one of the firewood, and the eggs were poured, and we didn't have anything else. My father did not beat me. He went to other teachers' houses to go and find something, an alternative. He brought yamavera, and then we were able to eat. I'm mixing English and the vernacular because there are some words which are properly put when they are in Kisii. Taatana Anjete education. Always challenging us. Always telling you, go higher. You achieve something, you tell him, now I have a degree. Then he tells you, now get masters. Now get PhD. Why are you stopping? And actually that's how he lived. When he started teaching, he was a P3 teacher. He went up until he became who he was. We will miss these things as Nyangara's children. We will miss his warm welcome home. Owatri Mama, really why we are mourning our dad, but we know that we will see him in that glorious morning because our dad had already known who Christ is. And that is what gives us the hope. Thank you, and thank you for coming. Thank you so much. Allow me now to call Rebecca and Bitutu. They will take us through the eulogy. Allow me to take you through Grandpa's eulogy. Mwalimu Jeremiah Nyang'ara Okemwa Kimori was born in January 1945 at Nyakoiba village, Bosoti, Kisii County. He was the second born of
second-born child of Mzee Kimori Okemwa the late, and Mama Yusabia Bitutu late. Brother to Basweti late, Makori late, Asa late, Helen, Henry, Kenneth, Nyanduko, Pamela, Gideon late, Josephine late, Alice, and Marube. He was beloved husband of the late Mama Rebecca Biaki Okemwa. He was a cherished father to Dr. Florence Maranga, USA, Elijah Mogonchi, Jen Mora, formerly Gusimu Alim Sako, Advocate Tom Nyangoto, Dr. Evelyn Boyeni, USA, Dr. Leonida Kenyansa, USA, and Justin Ombiro. Father-in-law to Professor Ruben Maranga, Grace Kerama, Yukabeth Anyona, and Caleb Muitui. Korera to the late Henry Maranga, Kerama, Anyona, and Muitui. Cherished grandfather to Lloyd, Rob, Morabi Tutu, Florence children, Brandon, Brenda, Edith, and Rebecca, Elja's children, Kevin, Angela, and Dr. Brian Onyancha, James' children, Winnie and Nyangara Jr., Tom's children, Ken and Kayla, Evelyn's children, Lance, Lloyd, and Levi, Leonida's children, Carl and Carly, Caden, and Jeremy, Justin's children. He had 5 great-grandchildren, Melissa, Tinashe, Randall, Zavi, and Zachary. Mzee Nyangara was raised by his parents with the strong support of community leaders like his late Uncle Mzee Oendo, who played a key role in his life, something he always talked about. His parents and the community instilled in him enduring values of discipline, reverence for the Lord, love for education, and commitment to family. From an early age, he understood that education was the gateway to opportunity and better life for him, his family, and community. He began his formal education at Kenyanya Primary and later attended Siriba Teachers College, where he earned a teaching certificate. In 1962, while still in primary school, Mzee Nyangara married his young bride, Rebecca Biaki. Together they were blessed with 8 children, Dr. Florence, Elijah, Jane, Advocate Tom, Dr. Evelyn, Dr. Leonida, Gladys Late, and Justin. Despite their youth, the couple stood by one another with dedication and commitment. Mama Biaki supported her husband through his schooling journey, while she managed everything else at home, and Mzee never forgot that support nor the wisdom she shared with him. He often said, "Onye tario mungi na Biaki, kangatima nyitinga ya bantu bane bale, obu na bobo maene bwa mangana," ever thanking God for their partnership. Mwalimu Nyangara was a lifelong educator and a leader who embraced the teaching profession with passion and dedication, mentoring and inspiring countless students across Kisii. His leadership extended well beyond the classroom walls. He served for many years as a chairman of Gusimu Alim Sako, worked as a regional examination coordinator, and chaired numerous professional and community committees. Mwalimu Nyangara touched so many lives through his excellence, wisdom, and quiet acts of service, a legacy that lives in his family, former students and colleagues, and all who had the privilege of knowing him. I'll take you through Sokoro's philosophy of life. Mwalimu Nyangara was a man of integrity, humility, and deep compassion. He had a remarkable gift for recognizing and acknowledging everyone he encountered as if he had always known them. Mzee's family believed in the power of education and dedicated himself to uplifting young people through learning. To him, education extended far beyond the classroom. It was a lifelong journey. He valued knowledge not just for personal growth, but for its ability to uplift others. And he made his mission to share what he knew and to help others gain access to learning. Mwalimu loved reading, especially newspapers, which he always often asks people passing through Kisii town to bring him one. Mwalimu always wanted to stay informed, whether it was about schools, church, matters of politics, or global affairs. And he remained curious, thoughtful, and engaged. He welcomed meaningful conversations and inspired those around him to think critically and embrace lifelong learning. Above all, he was a man of faith, a truth that gives us hope that we will see him again.
He lived by the principle that love for God and for others are life's highest calling. These values defined his life and continue to shape the legacy he leaves behind. A tribute from all his grandchildren. Though some of us are still very young, we all join Melissa and Tinashe in saying that you are truly amazing. We may not have known you as well as our parents did, but we have already heard so much about your love, your warm smile, and the stories you shared. We pray that our parents will pass down the lessons you taught them, so that we too can carry your legacy forward. We are proud to be part of your lineage and to walk in the path that helped you shape. We love Melissa, Tinashe on behalf of Randall, Zavi, and Zachary. Thank you. Tupigie the grandchildren makofi kwa kazi nzuri wamefanya. Thank you so much. Thank you so much. Now, tumefika kipindi cha wageni wetu. Moreno mogoko. Sasa naomba utulivu as I invite the area MCA Honorable Peter Okero ili tuende na protocol vile inafaa kuwa. Mheshimiwa ata invite the deputy speaker. Yangu atakuwa majaji. Tigangire libageli kumora kabisa oyo minto Fred Matiang'i oyo kuja kombo Kenya 2027 na atoka ndagusabira obe president ya Kenya. Chinga kie chiga naende tigangire kukarabisa bagani bande bachire batwapore yo mugaka Jeremia Nyang'ara ase safari ya yo mwiso. Abachumbe baikira aba MCA bara n'abagenta bali bechingencho hawa nkwanyora muri libaga kwa sababu monene none nalega ku deputy speaker nko bare libaga barete ncha yane noko barakabisa buonega bosot sengera ase nyangi yo mwaka Jeremia Nyang'ara ebe enyangi entoereru etabwati mu chando nde bwensi aya namake tiga deputy speaker nkorete deputy speaker nari nkorete teiga inchwe okorabise abageni bande bago chagaiga ndiyama. God is good and all the time. Hebu nifanyie hivi kwa mkono, nifanyie hivi. Salamu za Fred Matiang'i. Asante sana. Your Excellency, the President of the people. Oyonere President y'abantu. Mumaite boigo. Mwanjite Fred Matiang'i. Nkomo bwate story twenzi. Mbuya mono. Your Excellency, I wanted to start by giving our condolences to the family. Eya bage gosirio mugako mwalimu Nyang'ara oyo bagaga torenta rit koria rero. With a lot of respect, His Excellency has come here to condole with the family, and I wanted to just write on the protocol. We have with us His Excellency Fred Okengo Matiang'i. We have His Excellency Deputy Governor for Kisii, Honorable Licha Obebo, is representing His Excellency Simbarati. We have our Senator, Honorable Senator is here with us. We have MPs, Member of Parliament, Honorable Halfa Oyoro Mojumbe Bwero Hongoroiga, Ndobwate Omojumbe Kibagendi Korukitutu Chache, Ndobwate Honorable Wiri Korubobasi, and we have Honorable Barongo Kurumachoge Borabu. I also want to recognize the presence of our MCAs, elected MCAs across the county, Baribachira, Port Nyamira, and Kisii. As they walk forth, all the MCAs who are elected from both Kisii and Nyamira, Mukuja hapa mbele, as they are coming, Moko Nganchera, I recognize former MCAs, wasimame mahali walioko, former MCAs, once waliba korte gasi,
2013 to 2017, 2022. Tufanye hivi, let's wave to the congregation. Ebara abange, tiabato weveri, abuna bajumbe baito bali bara bakoro. Also, you will allow me to recognize aspiring MCS. Aspiring MCS, bali bakobori chikura in 2027. Bachira sobonge, and I will read their names. Omheshimiwa Ibrahim Mbuya, Omheshimiwa George Bibao, Omheshimiwa Kefa Mrefu, Omheshimiwa Moindi Protas, Omheshimiwa Manga Biuta, Omheshimiwa Samson Nyanduaro, Omheshimiwa Rose Orondo, Omheshimiwa Wycliffe Osoro Kuruchitago Barabu, Honorable Nyambek Samuel Nobalegaiga, Omheshimiwa Nyakundi Yusuf, no Mheshimiwa Simba Yabokione. Abunaba MCA bari bakobori ebiro kangatu abari baga, but unfortunately we don't have time. So allow me abashimwa bari bomachoge kuja hivi. Bomachoge both Borabu na Chache. Mkuja hivi. Unasema tu china kwa haraka. The Lord is good. Matiangi Matiangi wawa. Amuchasema vizuri. Fred Matiangi Fred Matiangi wawa. Beatrice Kerubo Makwa Omheshimiwa Bomba Baborabu, Omosubati, MCA, Omokungu Ocholire, Nyamira, Kisii na Naroko naendo kuira na serieta ya Yesu. Amina. Mbiyamano. Abantu baminta manene Yesu abakweniga. Inje ngoro ku Jameson Ndali na ande Paradiso. Naja asengenje ye familia yo mwakanyanganga na atebire pole. Lakini monganjere nkwane gente kemo gioka. Engo kwana on behalf yo mumachoge ni maeta babunge baitombaro. Lakini monganjere nkwana on behalf yo mumachoge kyagera na abeiro mugakanda kwane gento. Egento ntaete ko kwana kyagera bamachoge baminta bange na ubara. Aba machoge ntutwensi korurogoro paka maate tuamo irenge fomu ingo Matiangi. Nikisema fomu ni munasema Matiangi fomu ni sengenjo na beiro mugaka gesaga nego se moisikira aje korario montondega etoko ganda na kira kio na kwani roni pia uyo machoge gosagana na boisi mbora moko nyako eto moko radio monto mwao gochakira wewe tu abaire warning ikere tu akora no to manyanga ba machoga mbanto ki formuni. Thank you. Asante sana. Awa machoga mbiyamore naende itangani kigima Your Excellency Fred Matiangi inchenta getewa uno muntu na akorire mirimo ase kibindi kirigia eta no Mheshimiwa Fred Matiangi. Your Excellency nonyorete ngakierie kana ngo MCA last time. I had a privilege to serve as an acting speaker of the county assembly for a short while. Tugakora naye mirememe nne sana. Umusacho yikanstega agachalio Kindo Boys agatuchangira chibesa choko imburuwe school ya Rio Kindo Boys. Umheshimiwa yorega agacha agatuchangira chibesa akaleta abageni tukaimburuwe school ya Rio Kindo Girls. Umheshimiwa Matiangi yorega agatoreta chibesa choko agacha ekanisa ya Kenyenyesi DA Church. Nebinga akoleta na babu Susan Muchache. Umuntu ona isainora abe president yosta isaini. Ngomo atore chikurage ndobosyo. Ngara kyanga sama oko ngabo machoge kire kitu atabire. Nyasaye wo banchaliyo bongabe na inu. Asenye njoye chingaki mo wanja about representative. I said the names of the rest. Mheshimiwa Sonye Kursame Tamokwerero. Tiga mbakwani mwesimbi ya mole. Aba machoge bakwanire. Aba basimura. Korubo basina ki. Matiangi bweka. Kamuranche mongainwa moche mongainu kende. Digera di taxes kiachire igoro. Abantu baito baitirwe. Abana baito baitirwe.
bono iga togende bocio neriete limo Fred Matiang'i. Mbuya mono sana. Oyo no mheshimiwa Malak Mainye kurukiamo kama ward. Thank you mheshimiwa. Oyo no mheshimiwa Mora nominated on Jubilee Party. Mbuya mono mheshimiwa. Mheshimiwa Priscilla Nyatichi Kurunyamira County nominated on UPA Party. Mheshimiwa Cheria also nominated on UPA Party Kurunyamira. Mheshimiwa Mrefu Gambete tikakwa on behalf of former MCAs. Ngoteba ngarambe motebe one term. Arambe. Arambe. Kasonga arambe. Abantu baito bagusi twatakire sabari. Bwaza chikura. Omosike Fred Matiang'i aso State House. Na bachumbe bande. Otali na Fred Matiang'i ataenda nyumbani. Aba mwikara stabosia. Oje mo kama na Fred mutaenda nyumbani. 2027. Toko nyara ko korero monte campaign yani mo ko ni monto isiko mo tiko monto bwege sakwa. Manya pesa songo mo ko ni mo gusi mutaona. Oba Maigule. Alba Maigule. Tabana inkwe. Moisi onde bwiasi otabe na Fred Matiang'i ataenda nyumbani. Mheshimiwa Sambo. Mheshimiwa Sambo is from Bas Chache. Tiako leta. Bia mono sana. James mupo. James mupo. President wenu amefika, sawa? Leo kwa hapa na tunataka awape program vile mnaanza kazi. Mkiona mtu mwenye ataanza hii kwenda hivi usimwesikia, mfanye kazi yake, sawa? Thank you. Mheshimiwa Steve Ariko Karuibeno. Family pole abanene bane nabo baratinga kwana mangana mangi. Mheshimiwa Damaris nominated on UPA Party. Hello. Ngoteba the 60th totebe Safisa Kenya. The 6th. The 6th. Toso kesi kono ene bukunja teba. Kende ngeyo getigarete our 6th no monto maite kanisa. Ne church elder. So we have clean records. Isiko waiga oiketa chanena naki. Buyamono. Mheshimiwa please 1 minute. 1 minute please. One term. One term. Kasonga enda siende. Mwisi enda siende. Muwachi enda siende. The Excellency, majina yangu naitwa Mheshimiwa Brian Nyamoya Gori, Waseke ye Salimache, Korunyaliba alichase. Omoisi na roko kusairi chando kuramo mochume Matiang'i na taisaini. Iwatoka motebi one term. Tingo chiwanja Nyaliba ali. Abaisi bachororo baruete katari baje kuramo Mheshimiwa Fred Matiang'i toko kwaneke gusi. Abasaye bonzi byazi babetla. Koruazi yabeta kurumulima Kenya. Korugoroga na baka Western. Ogenda ukambani iko bagoteba Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Bakeme uketali kora ya tebire Fred Okengo Matiang'i. Amatali koigwa ba tebire Fred Okengo Matiang'i. Arifa omwana omite nyombore nembe. Umwanya ndabyali babayigo. Ya. Tiangorele igo Mheshimiwa Arifa kego ika 2027. Asore na abeta mama pema. Bobole. Abantu baite ko tuwa soko Mheshimiwa Excellency Mheshimiwa Fred Matiang'i. Tulitoka kama sisi vijana kuanza kujitetea. Tulipigwa marisasi, watu wengi wamekufa, wengine wameumia. Ukisimama au watu familia uangalia hao familia wote. Asante sana Mheshimiwa SG Bagaka. Kenya mpaka ya nyereye. Kenya ngima ya
Asante sana. Gaki 1 minute, 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Wagaka. Your Excellency, our 6th President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Fred Matiang'i. Abantu baitu babo machoge ngwancha mure kwa kauli moja totale na Dr. Fred Matiang'i. Mwanchire korusugusu paka irianyi totale na Matiang'i. Homogusi atebete ngaturira igumbuta tiritunya bati tocha yoboriri. Mheshimiwa Onyonka, bia mono tunakufuria kofia kwa kutembea na kijana wetu. Mheshimiwa Fred Matiang'i, tutatembea na wewe kadri ya uwezo wetu. Iwe mchana, iwe jua, ni Fred Matiang'i. Harambe! One time, harambe! Matiang'i arari! Matiang'i arari! Matiang'i agambe! Nyansaba sese ni monyumache maya. Nchenkoro kwemburembo mwishenkuna omoishobo choe ntari kuriera nchoke moromo nchario mache ogenda bokina boiro tairo gotiga siombo yori nyomo chata cha mitanyi maje. Nyansaba sese ni biamono sana. Thank you. And Ruje 1 minute. Abantu ba mintaba gusina bakwa nimbia mole. Nikisema Harambee mnasema one time. Mpaka Nairobi, wa Munyoro, Ukambani, wote wasikie mpaka Eldoret. Harambee! Harambee! Acha niwaambie hivi, majenizi, si nyinyi ndio mlisema Matiang'i akuje kusaidia Kenya? Si nyinyi ndio mlisema? Ametii hajatii? Si ametii? Matiang'i taiweretia haja. Motarerega gwa murabari morase mitandao na abaiseke. Mumaita abapinzani bali wetu bagotumnyokia se mitandao. Kanyaga mpaka shingo ashindwe kupumua. Sawa sawa? Njene nduruche korumo machoge bora constituency omwano inobweriroba. Mbuya mono sana. Abantu mbara ba UPA msimame nyinyi wote wale ambao wamevaa uniform hapa katikati. Kuna kijana mmoja akuje hapa ongea on behalf of youths. Nikipatia Mheshimiwa Nyambega kisasa kwa Nyamira on behalf of the Nyamira people. Aya, asante, tunaweza kaa chini sasa, tunaweza kaa chini. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Pastor, si ati nimeokoka, lakini pastor, kabla unihubirie niokoke, ombea kwanza Matiang'i akwe president wa wapi? President wa wapi? Siri ni nini? Nikisema siri ni nini mnasema namba. Siri ni nini? Siri ni nini? Mimi naitwa Nyambega Gisesa, MCA wa Rigoma Ward kutoka kule Nyamira County. Asante na Mungu awabariki. Huyu kijana, asante. Ndio nataka ongea peke yake, ni from Homa Bay. Kwanza kabisa niruhusu nilete salamu ya watu wa Homa Bay. Na kwa sababu mmekuwa mkiongea na hiyo lugha mimi siisikii, nimeweka simu yangu iko on. Watu wa Homa Bay wanataka kusikia. Nikisema Matiang'i unaniambia safisha Kenya. Nikisema yule jamaa unasema one time. Na ile sauti ya watu wa Homa Bay kusikia. Matiang'i! Matiang'i! Yule jamaa! Yule jamaa! Basi nitawaambia maneno huyu ni nani? Unajua ukianza kusumbua mgeni bwana. I want to address the media in 1 minute. I want to address the media in 1 minute. We as the Gen Zs, we donated Dr. Fred Matiang'i as the 6th President of the Republic of Kenya. This is an initiative that was not personal on Dr. Fred Matiang'i. It is us, the Gen Zs, who requested Dr. Matiang'i to come and lead the Kenyan people. And therefore, I want you as the media to report this in an open daylight. Secondly, there is a propaganda that is being sponsored by the government machinery. And I want you, the media, to be very keen. Wakati ya yule jamaa, si mauaji alikuwa. Saa hizi zimezidi. Matiang'i yako kwa hiyo serikali. Si tunajua muuaji.
Nikisema yule jamaa, sema one term. Yule jamaa. Finally, kuongea na watu wetu wa Kisii. Kijaluo nitakwambia. Wacha niongee na watu wa Kisii. Wamama wa Kisii, ukirudi nyumbani umetoka soko na upate yule mlioleka na yeye amefunga virago anaenda, unamrudisha na unampatia pikipiki aende? Unamrudisha kwa boma ama aende? Na sisi kama vijana, umerudi nyumbani ukapata bibi ya ndugu yako anaenda, unaacha aende na unamchukua? Unamwambia aende ama unamchukua? Si unamrudisha, unamchukua? His Excellency, we welcome you in Homa Bay. And we have a very good delegation. We want you to come to Homa Bay. You are a son of the nation. You are not a tribal leader. Come to Homa Bay and talk to our people. Wakisii nikirudi nipeleke salamu. Asanteni sana. Asante sana. I know most people could have wanted to speak, but it's not possible. Emoko nganjera. Enta etemo nganjere. Senator Ochire Gaiga. Noyo nabwate sobo. Tiga kwane kemate. Wacha omera awacho gimoro. Cha wacha ino madhuluo. Aya. Jothurwa untie. Kisii tibim. Adwa wacho magi dholuo. Jiadi mawinja. Dr. Fred Matiang'i ene president mara auchiel mar piny Kenya. Wan kaka Gen Z from all corners of the nation wawacho niya, wadhi kao Dr. Fred Matiang'i to state Kisika. Mogik, warwako Dr. Fred Matiang'i mondo wuothe Homa Bay, obi olim jo Homa Bay, kendo obi omiwa ajenda mare gi vision mare mar Homa Bay. Uyie koso kuyie? Nione mkono kwa hewa. Asanteni sana. Mbuyamano sana. Very good. Your Excellency. Huyu kijana vizuri hajaongea. Ameongea vizuri hajaongea. Your Excellency, as I pass the microphone to the area MP, you will allow me to say one thing. Ya kwamba sisi hapa Kisii kuna wale ambao wanasema eti kuna mtu mwingine anaitwa Maraga. Mko kumara mtrago kwa Maraga. Muko hapo ama muko? Hatuko hapo, si ndio? Nataka kuona kwa mikono wale ambao wanasema sisi wote tuko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Our elder Mheshimiwa Maraga tunamtakia memba kwa ajili ya kuhubiri na kufanya kazi ya Bwana. Ukweli ama si ukweli? Kwa sasa sisi wote Fred Okengo Matiang'i. Asante sana. Mheshimiwa Alpha, I want to welcome the area MP. Mheshimiwa Alpha akuje anzie hapa. Buyamole. Naigule. That's okay. Naigule. Barongonchua. Tegerera. Mwakolile wese bado? Mwaigule. Basi. Tegerera bano. Iga obiri nchwa.
Haya, 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 haya. Haya. Asante, asante sana. Haya. Abantu ba Mintombi amore. Haya. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Abantu ba Mintombi amore. Biamore naende. Halo? Halo? Moreno mogoko. Nonye turasa matanga bono turakira. Turakira. Turakira bono. Turakira. Asante. Aya. Bono. Etogo koraiga abantu ba Minto. Etogo koraiga. Lazima mokire nali abantu baraigwe. Korakira, korakira bono, kira, asante, asante, asante sana, asante, asante, aya, bono, aya, we will handle it, just leave it, just sit down, aya, bono asante, akae chini, mheshimiwa akae chini, akae chini. Mtanyamaza, wacha akae chini, nitamuita aongee, sivyo? Waheshimiwa wote wakae chini, waheshimiwa wote mkae chini, wote wote wote, enda mkae chini. Waheshimiwa wote mkae chini tafadhali. Mheshimiwa Onyonka kaa chini, tukae chini. Seneta wetu Toi Karansense gaki kusuka korumotua. Ndaetemba tebiga abantu ba Minto. Ndaetemba tebiga abantu ba Minto. Motakireti. Ndaetenkora. Aya, 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 aya. Haya, asante sana, asante sana. Ensalimache ngo saliore, ensalimache ngo saliore, karansa, karansa. Haya, haya, aye, aye, kora irangora, beke Mike. Haya, asante sana, tunashukuru sana. Sasa kwa sababu ya wakati tunataka tusikizane hivi. Ensalimache utakaa chini, kila mtu akae chini tafadhali. Hao watu wa UPA tukae chini, officials wa UPA tukae chini. Asante sana, asante sana. Sasa kwa heshima tunawaomba mnyamaze kidogo. Abantu ba Mintombi amore. Kingo teba Kasongo munasema one term. Taliboigo. Kasongo. 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 Aya tokireigo bono. Tokireigo. Bono. Kerai constituency. Every constituency. Abamure isikankuo gamure irangora. Irangora. Kerai constituency. Nere represented iga ensalimache kira ensalimache ngosaliore we will excommunicate you from our team if you continue doing that. Aba murabali be ensalimache mokire galia mokire bono iga buna tore iga ntobwata abachumbe abange bakire gotoreresia amatanga Koito omogaka Jeremia Okemwa Nyang'ara omochumbe bworogongo igakorokuna Alpha Miruka omochumbe Alpha Miruka no are na intuga igonko basaba so bwororo
mumwanchere arupole yaye. Tiga arupole yaye for 1 minute. Tegerera. Tiga kuoga. Tiga boge barose. Emukwanere. Ora tigaye. Araka ne agibwat. Ora tigo tarang lasti. Kumaete? Aye, oyo bwo muziki gaki twanchere tokore twanchere bono tokore iga His Excellency osabire iga sama abera manene. His Excellency osabire iga omweshimiwa ikaranse nere tokorangeri last tari boigo. Aya bono nainukira tari boigo aba mwenzi muri igora ikaransanse no nayo mugaka gaki nonye kurenka ikaransa ngosariore gaki karansa omweshimi wangu kwana are omoerio. Asante. Aya bono tokore iga abantu baminto motaki Alpha this Aro. Haya. Buyamore. Asama skaniye family.
Muronya n'abarandi abange babeire bagotosabera esitogwetero bokonde mindu twabere tokonyora iganko bakera mbuya mono abarandi abonsi balengana balisbe chikanisa togendere gosabere ensi eito na ndo tusabere gesa kukiete kyara muna muroche ensi eito mbobere gosaba no tali boygo ensi eito mbobere kabere abantu baminto tombobere gosaba no tali boygo ensi eito mbobere kabere abantu baminto twaikire bonenga kienkongu mwaro chamagana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bago itu chingoma neinde abantu bali babwate chinguru cyo bogambi gotogambera bamenya gotabanga n'abantu begesa kweka mabajete bagaje koreta magana iga baminto gakinu abantu baminto moroje ngambu yatole bunense moroje ngamagana yense mbu yako gendera yaikire ngakibono abantu baminto bagusi leo nanyoreri bagali tangani ko bakwanera koruna chitega igachitali kibero mutingo nane opuntingo katano lina chaga mutingo nane opuntingo katano lina chaga iganka mon tegerembe tebinye kwanere abantu baminto bagusi igomba nchete ngana linde lyonzi litanyare kweresa bunamba ncheta bagusi baminto nainde ganko bakera mbuya mono asengenje obwanchani bwaino namasaba ino abaka bale gaiga mugaka oyo pastor Muronya
n'abarandi abange babeire bagotosabera esitogwetera obokongu n'eminto twabeire tokonyora iganko bakera mbuya mono abarandi abonsi balingana balisi bechikanisa togendere gosabera ensi yaito naende tusabere gesakukiete kiagera muna muroche ensi yaito mbobere gosebona tali boigo ensi yaito mbobere kabere abantu baminto twaikire boninga kienkongu mwaro chamangana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bagoitu chingoma neinde abantu bali babwate chinguru chobogambi gotogambera bamenya gotebanga n'abantu begesa kweke mabachete bakaje koreta mangana iga baminto gakinu abantu baminto moroche ngambu ya tole bunense moroche ngamana yense mbu yako genderera yaikire nga kibono goikatwe bange twensi no nyini ntu abanyene to chakoligere nga kitoji gokora kwagache ense yaito nyakonya gorore kiagara mbobere neinde mbaliere iraiga muntu abese kubatebigendo kende esabali bono twachakire esabali gotwe bangete ne esabali nkogenda tole paka toikorore nyombe ime moma ete ntubu na tora bagusi mangana ngonto tago toakera matitiri ekekogera kwekatogende osabona tali boigo nebere igo kegera yusi abagusi na intwe nyasaye gato sesenetie agatotonga agatobeka iga lakini tatotongeti atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntobere sona yani ntura abantu bagesona tole ntoko babantu bagesona nonye n'abarayi bali baito bale gaiga. I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi, because ukiwa hapa today, hata ukiwa hapa leo, even if you are mentally deranged, si unaona vile hawa wananchi wanataka motebeti kuna motagete. Sasa mumesema wazi vile mnataka, na mnataka tuende namna gani? Awe viongozi wenu wamekuja hapa, waheshimiwa ma MCS wa wards wote wamezungumza hapa, wamesema vile mnataka tuende. Na mimi nataka kuhakikishia hivi ndugu zangu na dada, hapo mnataka tuende, tutaenda na mimi niko mbele. Na mlinipea ruhusa wakati ule nilikuwa hapa Mei nizungumze na wengine. Sasa ninazungumza na wengine. Ninazungumza na Mheshimiwa Kalonzo, nazungumza na Rigathi Gachagua, nazungumza na Martha Karua, nazungumza na Eugene Wamalwa, na ninapiga round hapa. Ose nchi sane toso arege ntokilime. Kosa wanatali boigo. Igo bona abantu baminto esabali ngogenda tole. Ntara akora. Kiero mweli yengo chokoleta anda bana baminto abara onda bakwani ondelimo. Abantu baminto montegerega. Abana abaminto mora mwezi more sobora. Indu twenzi pia bagusibu na tole igegesa kwekemo. Na abasoro ire buna butambe nko batebi. Tafadhali tobe yamo na ende tomenye no bongaini. Ekiagara muna moroche ense yakirwo moroka ko sabona tali boygo. Towesa ko gende sabantu bande bakorwa. Ayora abantu bande bakosokure nyombe ko ya na ino ko gende ujime. Abantu baminto tomenye no bongaini ko sabona tali boygo. Toteba ni muna toko genda tubwa kogende stoko genda togwana ni riomo eri nkorerega imeroberi nerega twachagete ya magendero tukarue serikali twakange yene kogenderere yene abekwa metabu mwaka muronya chikanisa chira twachagete igona achete korikie gazi kere gazi kiara terende naenda abagachaga kondukunya kabwanji tiagende tiamba tigere kiole dine kigale baminyoko nkagenda korikie gazi bono mwako uri ogaika na eno mugachaka ngano irana gocha na hendo rusie sati osoegeti ngachanga babori bagatare mbi ngoira ndande nkani abantu bari mbayire bintu byabongira negocha mugantebie bono ndagenda nkabari irube kabate bona irane negocha ngangene nduzi no negotie tochakane Usawa natali boigo. Na umota geteigo.
Ochakane na barabu. Bas. Na umota getego. Bas. Mumanyete botambenga togo chakane ka togo chakana. Na urumbalo lenga bohusi na bantu bakuri bukimobo orisi mchezo hapa. Ono omoerio. Abara iba minto mora doito merane to kwane. To bange merobeli ase itoga. Na bana ba minto abali mara soborai mwensi pi bali mojolire intu yotoko basika na ende abantu ba minto to twara masikani ese intu tuwe kabanyene monto na abo na tware gente kyao na boto ka sike to mukwanere dito wasa koramana na kanyo na abantu ngana no mumuroli yo minto oli irobo minister dito como charangi uzo como rama iga bali bali nere mbaka musika yotoko ekari na masikani ni ntoma ide na tokora ekiani ntoma ngete sabali na toko genda kesini ntoma ide sabali estoko genda ekero bangete sabali bintu byaho ngonya kumanyore ngonya kumara kurumoina igo bangete sabali naenda abantu ba minto inuto mbugati buna tole igatoka ende sabali pakanya sato ikyo wono ntagete aba murambale na chaga litanga karatiga aba murambala moigwete kara kirango aba nabageni ba Rusiko ntagete ko bakwane geswali ekiana abageni ba Rusiko. Huyu ni rafiki yetu amekuja kutoka Embu. Ruben huyu wanakaa pale Nairobi karibu na Profesa Maruanga, anaitwa Bwana Nduiga, ni mfanye biashara na rafiki yetu mkubwa ameletea sisi salamu kutoka Embu. Mmekubali? Na amekuja kusema pole, asante sana. Huyu ni rafiki yangu mkubwa sana, ndiye alikuja hapa na ndege. Anafanya biashara Mombasa, anaitwa George. Ameleta pole kutoka watu wa Nairobi na ameleta pole kutoka kwa mahali Profesa Maruanga anakaa, estate ile mahali Profesa Maruanga anakaa. Huyu ndio mwenyekiti wao wa nyumbani kule Nairobi mahali profesa anakaa. Ameleta salamu hapa. Asante. Huyu Bwana Mbuki pia ni mtu pamoja. Hawa ndio wale mliona walikuja hapa na ndege na ni marafiki zetu. Florence, pole sana. Haya. I want hao wangwana before I ask them please kuja mfanye salute. Sasa unajua mlikuja mkaribu mkutano, wacha tu. Haya, huyu ni Bridget. Mnajua Bridget? Ngenje yo mogako yo okoroku nyangara omogako yo gona introduce tukuno mogako okoroku ogari omwesimiwa orarire no mogako orengo musani one mono igona chichaga iganane nakoba president yaito the 6th okoroku president Okengo Matiang'i ngoteba ui mwateba one time abangina ui abayuti moro chienisi moro abasubati mbale batokire bakona koramarama agari aso motandao igontagete motene no motandao kamiri dane mokorega cia ino mona motakeire chienisi mwaigure Freddy Arari intu gotore na Freddy como una litwa tebi como kungonde bwenso ibolete gusi bokungonde bwenso ibolete busi obwato mwana busi otari ko Freddy magega araria inka arari na basa beira mayambi ya mono na de 277 ngego ika na bridge dimomolengari monte membi ya mono. Aya abantu baminto igona ataka okoraiga karati yango monyi wete enataka ndangerie kirando cha muraba kuna kuebanga bale kuna bakwebanga professor ndangeiringa mbata getego chikokora Pastor Kioma njo igona ataka karati kango karate karamu igona ataka tokoleiga if you don't mind nataka ndangeri Pastor Kioma Pastor Esther Kioma asa kere family tatu kwenda soboina to sabe ba
Elio to tigese na ta kuendelea toka ndo boina. Kwa sababu nataka boiko. Aya pastor sawango. Tigango tusabe. Umutongi tata Nyasaye mbiyamo na asengencho watoletiramo asokole mienka ne family y'umuga Kanyangarura. Kwendo so boina. Tusabe. Ba elio to tigese na ta kuendelea toka ndo boina. Kwa sababu nataka boiko. Aya pastor sawango. Tigango tusabe. Umutongi tata Nyasaye mbiyamo na asengencho watoletiramo asokole mienka ne family y'umuga Kanyangarura alire. Chaikire chingaki aguchikobekwa soboina igotoko mubeka samo bokao. Ne family yengima obawo boremu nando batangane obwagate nando barasoma bwabo. Na twensi twakira somo sangire kanolero. Igotogo saba osesenie aba machoge bonsi. Mbabwato moyo wogo twale ense eyerengiya ebwato bugambyo buya. Nabo ego twamunyoire omurayo ito Fred Matiang'i. Nero moyo obongaini chisemi ne chinguru abwate siwe nense yonsi ya Kenya. Ukona kwa saba waito ime ya Yesu Kristo oyoro motoli ito. Amen. Pastor. Aya, ningependa mkoa Tora Alfa Kwane tegerera. Sikiza. Iwanta gete korangeria omo deputy governor Obebo. Ama ya korangeria Obebo, ama ya korangeria na Alfa. Imeshika haijashika. Imebamba haijabamba. Imeenda. Simeenda. Abasani ba Fred Okengo Matiang'i mbuyamole. Iyongo teba mbuyamona ba machonga samangana maya na ende nyasabare tinkwana mangeza dio morembe. Abwe sombambia teba Rusia voti. Arusi ko sta Rusia. Toa. Tiganti gerabo ngeya nerie omosike Senator Onyonka. Thank you. Mbiyamano kiba. Abantu ba minto mbiyamole. Matiang'i Matiang'i intwe twakobire omugambio ito Fred Matiang'i naende tokumusabira amaya ntotageti gosaria matanga tiganya saba sesenie abagusito bwaterane tokorega siamo biamono tigandangeri omweshimiwa Innocent Obiri barongonero gukwana amanya gochika omorai kwerende Mheshimiwa Innocent Obiri aba machogo ba mitombo mbuyamole aba basirende mbuyamole na inche na chirero kurupole asogosira ko mu Kanyang'ara naende lya kabere gokoba president yete otikoba Fred Okengo Matiang'i gocha iga ta gocha bueka na batoko mojesia naende ko basaba mwenzi P balimorega especially vijana number 1 gendo manyese kibande kia okere chikura chiwanza ko bwate mwaigule bwata chikura mara moja amangana imo gukwana na liararo lekane asetebe mwaigule timbwati amange na basabira maya asante mbiamono asengencho echinsa
Ever felt like you've run out of